Dan hija l-poddata numru 625 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Toda Mużika flimkien ma' Sandrina, il-Lapes, kapitlu 13 flimkien ma' Patrick Gaffiero, Rem u Checkmate. Nibdew illum b'din mingħand Alexandra Alden. I don't know about you, but I feel like I'm having a crisis. And all these big ideas and plans have floated up to the ceiling in helium balloons. I don't know about you, but when I look outside I see high rises. I don't know about you. Will you always be true? Clarity in the air, a space for me to fill up with all these big ideas. I don't know about you. Will you always be true? Will you always be true with me? With me? Helium, il-silta ġdida ta' Alexandra Alden, tlaqna għal-poddadora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, numru 625 f'din is-sensiela u llum għandna bħalma jkollna regolarment poddata pakkjata u għandna anke xi affarijiet daqsxejn waħda ntriċċi llum ukoll. Imma qabel ma niġu għall-intriċċi ngħidilkom biss li dawn jorbtu mal-hip hop. Id-dettani bħal dejjem sibuhom permezz tal-website personali tiegħi li sibuhom fuq ToniSant.com u dwar dan inkomplu ngħidilkom minn hawn u ftit ieħor. Imma qabel xejn ngħaddu għal silta oħra. Din hija mingħand Toda Mużika, din id-darba ma' Sandrina, din jisimha Falling. I light a cigarette to take in all the texts you sent to mine. It's all coming back to me, yeah. I press stop and then rewind. When I fall for being with you, no storm will stop my mind. When I leave, the feeling creeps in. I think I'm falling, I think I'm falling.
Il-vuċi ta' Sandrina Mek flimkien ma' Toby u David Casserto Reġjani li huma toda mużika u silta Falling. Permezz tal-website ToniSant.com li semmejtilkom l-ewwel mod kif tagħmlu kuntatt miegħi sibunu wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram u anke l-YouTube sintendi minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni video ta' hemmhekk jekk tagħmlu subscribe u tażlu l-qampina ikolkom anke notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' din il-poddata. Ħalli niġu mela għal dak li għattilkom li xej dan il-batti bek illi jem daqqetilkom il-siltan li għattilkom jem kontroversja marbuta maħħa li kien jisima fil-fat kontroll hija l-ġdida tal-Lapes. Imma l-Lapes reaġixxa għal-reazzjoni ta' Mario Vella tal-Brikkuni għalija u allura ħareġ din issa jisima Nimxu Pass. Nimxu pass, pass bħata suda, dammu l-attak, sabutaċ, baħ, ħanimxu pass, bħata soldat, dannu l-attak, is-sabutaċ. Ħanimxu pass, bħata soldat, dannu l-attak, is-sabutaċ, baħ, ħanimxu pass, bħata soldat, dannu l-attak, is-sabutaċ. Ħanimxu pass. Lele stenna Mario Vella mhuwiex ġenwin, il-kitba tiegħu l-istess livell ta' den fil, tida ta' ġenju mela sten xbin, ommok tatni l-pastizz fl-erba ta' filgħodu jisa serkin. Oqgħod attenċi tgħid fuq l-ikona għax jiena tant ġibtlek influenza għandek is-sola, klimek ilma m'għandux it-toma, tibqa' tobżoq il-velenu sakemm fħalqek tidħol pistola. Kull karta għandek ma tiswiex bħal xi diploma u Malta ma tixtieq tibqa' tisimak tistona. Jien inħallik f'koma din il-ġlieda qisha tfajla ta' ħajtek għax mhux se tieħu l-viktorja. We dejjem tibki għax qed tixjieħ, titgħid li inti l-aqwa kittieb tixtieq kittieb wiċċek bħal kliemek dejjem jikkrieħ, il-livell tiegħi bħal żaqek dejjem jiżdied. Fil-vera inti sensittiv, ovvja li tkun negattiv, jekk tidher isek pervertit, stenna ftit gwerra meta trid inġibek bħal 30 ta' frar ma teżistix. Għax il-Brikkuni saru għaljeni, bil-ħaq sirtu tal-ħara minar Danieli. Mario sat femni, kif qatt ma tisbalja, tiddoqgħod tajt iċ-ċajt baw, sa daħħaq l-alla. Ħanimxu pass bħal ta' soldat, dannu l-attak, is-sabutaġġ, baħ, ħanimxu pass bħal ta' soldat, dannu l-attak, is-sabutaġġ. Ħanimxu pass bħal ta' soldat, dannu l-attak, is-sabutaġġ, baħ, ħanimxu pass bħal ta' soldat, dannu l-attak, is-sabutaġġ. Ħanimxu pass. Il-Lapes hemmhekk mela u nimxu pass u din l-istorja mid-dera sa tkompli anke fis-7 ta' Lulju ta' din is-sena l-2021 u allura aħna waslulkom ukoll l-iżviluppi li jkunu qegħdin jiġru permezz ta' din il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor. Ħalli ara nkomplu nisimgħu aktar hip hop bil-Malti, għandna żewġ siltiet oħra ta' hip hop bil-Malti u mbagħad nagħlqu anke b'xi ħaġa differenti mhux bil-hip hop illum. Dettalji tinsewx huma dejjem permezz ta' ToniSant.com li hija l-website minn fejn nippreferi illi tagħmlu l-kuntatt miegħi minflok il-Facebook, il-Twitter, l-Instagram ma xorta ssibuni hemmhekk kif għattilkom anke l-ewwel. Iġdieta tal-kapitlu 13 din id-darba kif fiha l-vuċi ta' Patrick Gaffiero. Din isimha Misħut. Kan kunċert l-forzi ta' dlamik għaxkru semmejt affarijiet li ma jintmessu Itnuk wieħed mis-sabħal ma jordu La nizlu l-infern minni għajħobbu Imma xorta nemmen li xi darba rridu niltaqgħu Ħalli tiftaħ dawk l-għajnejn u tara xem barra minna Nabed parla tal-lemara tibqax toroġ bistaklaw Nu tersax ħafna qrib tagħna jekk nisħutax niskunxaw Naffa sal-izbilla għat maċtaqt Fili kolla ħabba t-ċi maħħu biex nantalam il-blaf Oh, come on Joe, that's enough Hemnuni li mil-bidonet li nkit kontro fejn nevitaħ Ma xitri meta l-inkwiet ikun ma forma kien kolla t-prova t-spiega ruħek imma ma kien tifmek ħat T-swada t-prova t-lab din il-loba fi-zona fl-iskola kontrola maruf li minn dejjem nisokan til-arroganza fa-droga tibqa toħod autoboda Meta t-tnejjek bikin nisek palma jagħmel li konna paprata f'serata li sirpos kienet kolla pjanata franka tal-ġennata fuq l-istess rimi kolla spiegata minn dejjem konna dawn it-tfal li konna kapaċi wadbu dawn ir-rimi alla volja rasek kibret li mintix ħatallemni li wiġi xieġi biex kun taf li mhux ħajjiddispjaċini Bħal dastur ma stliqal li meta nikber ħankun tifel xi ftit kriminal il-klim ma wasalx imnalla li lex kont issibni fil-dossa ma martek id-dar bil-fors li neħdar għax meta kont fall kienu jasbu li fija għandi jgħix ix-xitan tatawni mill-lar għalija l-aħjar xi kundizzjoni li għandi spiċċaw taw aktar nar Provajtu tagħmlu minn kollox bil-forsi li tkisruni fil-verità ma kontux tafu li intom sesferetuni nixtieq nirringrazzja li daw kollha li għadhom sal-ġurnata tal-lum jippruvaw idafsu dak il-baston Klimi falċi kluni nixfek din il-qerda tal-massa mkax kaddiet tal-ġokkaxa ma ħallik qatt
nirrelazza u kun naf li jiġi xiġri anka wara li mmut. Xorta ħatibqa' dak it-tifel wisq. Misħu, ħankun ċert li l-forzi ta' dlam ikaxkru. Semmejt affarijiet li ma jintmessu. Idnub wieħed mis-seba' li ma jordux. La ninżlu l-infern minni ħajħobbuk. Imma xorta nemmen li xi darba rridu niltaqgħu. Ħalli tiftaħ dawk l-għajnejn u tara x'hemm barra minn hawn. Nabed parla tal-mara tibqax toroġ biss ta' klawn. U tersax ħafna qrib tagħna jekk nisħutax niskontraw. Xi darba jien nirrispettak, l-ewwel titgħallem tirrispetta lil kulħadd. Hawnhekk kulħadd jaf kemm jintief il-grat. Nirrispetta kull diska li nismgħu dan fatt. Anke minn innek tispiċċajt lift il-kuntatt. Namex naf din ix-xena nibqa' rispettat. Mirakola jiet tippromovik biħlas, kelli bżonn min jigwidani bdida ma sibtat. U jgħidu xorta naf li nibqa' tifel brutali kapaċi neleva l-ispirtu minn tat-tfal indannati terġa' xi prova tortani minn tiċċet superani dan id-don ġibtu minn alla mill-kurdun impelikali til-kelma bħala ritratti tħallas għal-preżentamati li dewwa ħallejthom f'gati kulħadd irid jgħid naf dan id-don illegali id-diski ta' kontrivjali fil-verità tagħmlu li pjaċir iktar ma tikkupjaw. Welkom tafu li jien qed nagħmel minn kollox biex inkompli nwaslilkom dat it-taklim. Waħdi fiskiet ħax nafni biżejjed brek nervi tal-ġlied meta nifrekwenta triq. Żrawni fil-kliem, nibted dil-lejra fil-verità qatt ma waslithom imkien. U mbagħad hemm jien nitħaq fi ġladu sakemm jasal il-ħin u jana iż-żmien. This fairy flame has been truly lit. Its flame has grown after my travels in the underworld and rekindled so I can be a light to others. Emerging from hell, I want to send greetings to everyone who is traveling outside the common river and instead forging their own roads. Misħu, ħankun ċert li l-forzi ta' dlam ikaxkru. Semmejt affarijiet li ma jintmessu. Idnub wieħed mis-seba' li ma jordux. La ninżlu l-infern minni ħajħobbuk. The point here is to bring to the fore that beautiful moment an individual takes a sovereign and distinctive stand that emanates from the core of his being. These are not just values or morale or feeling sorry for someone. This is will manifested. This kind of rebellion is not the only situation where true will is manifested, but is one of the most honest moments. That when someone stands up against oppression as a matter of principle, instead of surrendering their ideals, their sovereign will, the sacred core of their being. Kapitlu 13 fil-kollaborazzjoni tagħhom ma' Patrick Gaffiero Mek u s-silta Misħud. U wara il-hip-hop, speċjalment il-hip-hop bil-Malti għandu diversi livelli, għandu diversi tipi, isu bħallana fejn hemm il-First Division u Second Division u x'nafjen u l-kbar u minn kollox insomma si. L-istess fil-hip-hop jiena wieħed minn dawk li napprezza s-siltiet tiegħu huwa ir-rem li huwa Clayton Xkembri. U naħseb li hawnhekk jolqot il-musmar fuq rasu bis-silta tiegħu jisimha Maħna xejn. Maħna xejn, maħna xejn, aħna 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 maħna xejn. Mina rebda dubju l-eccellenza nirrapprezenta. Qatt ma rridx inxilli għax apparentament il-vuċi tikkonkludi kull vers f'attrajenza. M'hemmx għalfejn kun preżenti leħni jikkawża preżenza. U biex tinduna m'għandi bżonn il-lesti sentenza. Kittiba qasjatu kas il-kitba u ħsibhom fl-apparenza. Qalu li mux ħażin, ħażin li tajt li mux ħażin. Rajt wiskodba f'xulxin jarawni ħela taħin. Għal-kemm qed nara wisnis li huma ħela taħin. Għadda ħin is-sidi għalhekk jarawni miskin. Evalwa l-użin, ħara toqol fix-xogħol. Peace għandi imma peace għandi wkoll. Maħloqx moviment, nitkellem realistikalment. Ser jikber il-moħħ u jevalwa rikonoxximent. Iftaħ għajnejk qed ngħidlek onestament. Sib il-lista tal-istatistika u realizza għala statistikalment. Xejn mu verità u kollox falliment. U mhux kibrit li rasi, iżda nista madwari saru jagħtu aktar kasi. Maħna xejn, maħna xejn, aħna maħna xejn. 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 Daħka
falza lura u probabli dak li nieħu fetħa f'dari qatt ma talaq nies bħali rari fiqu qatt ma ħadu dak li ridu forsi waslu fejn jixtiequ għandi tbissima staqsi ladu xi swietu għax lu ġieħ mhux jirnexxielu jneħħih ma jistax joqgħod bikwietu jekk kellek id-dubji m'għandix dubju li mietu Ladu sommu ħdejka xladu ta' min jieħu ħsiebu Memx bajtni wara l-ħajt jitlaq il-sienu Ir-remmi wieġeb bi kliemu telaq fi triqtu qed jerġa' jimmolla ħares lej ir-rem old school qed qajjem il-folla Maħna xej, aħna maħna xej 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 Maħna xejn hemmhekk mela minant Rem u hawnhekk tajjeb li norbtu anke l-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt għax hemmhekk huwa fil-verità fejn iżommu anke dawn id-dettalji dwar il-hip hop illi kont qed insemmilkom anke qabel ma daqqejt dawn l-aħħar tliet siltiet. Biex nagħlqu llum għandna grupp rock Malti ġdid, is-silta tagħhom mhijiex bil-Malti bħal dawn is-siltiet li smajna tal-hip hop mija bl-Ingliż. Il-grupp jismu Checkmate, is-silta hija Tonight. You look so fine.
Tonight, s-silta ta' Checkmate emmek aħna ġejna f'tmiem ta' poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Se nirġgħu ta' darba oħra nfakkarkom għal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u dossib tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.